Dr. Mazal Amperin Lingdo kabadairu ka Menteri Sorkar kabanyakon ke election MP na ka Shillong Parliamentary Seat na ka Seng National People's Party haka pratarik urempang kalawan hiar Shajantia ha ki artali ki constituency ha Nartiang bat ha Jawai constituency. Kani ka Menteri kalalit hiar ningkong hasnong wa yajar ha ka jingalang balapenlong ha wa yajar community hall ha ka jing sanran lang na du sembut Menteri rangba umas nyau bhalang dahar UMLA ke Jawai uma Wailat Miki Shala Ubadiru State Working President kakong Santa Mary Shala MLA UCM ke JHADC uma Thombor Shiwat ki MDC ki Wahet Shnong ki President Secretary bat ki leader ke parti na kawan na tiang blok ka kertong MP ke Dr. Amperin Lingdo ha ka jinga keren kalapan pau ke jing sngongu leng ba ka jinga lenti jongka ha kamseng san hima sima ke balas dang na ka yeng ke sem kata na du ukpa jongka bat kalong ka yeng ke badang peteng hadu kini kisngi ban ai jing shakri ki pat ba nadu kasnem shajar khanai spa hanyo phawar kala ong hagani ga jing khun manta ka kenti kan hab bandit mi shabaro ki lai phawandru tali ki constituency parliament babalai gitu ki forms ki papiham ban soi bat ban jubah mopi kilong ki bala jerwat bat kilong haka kentin pareng kabale se ukup siliang usem siliang basyong syaki nong kendong kijongi unum patla bandle balai ya ke scholarship baro ki kun samla ki kemi ki pa ki kren ke scholarship balai hablet syaka cyber cafe balai bahap up itu minute ban link ya kata ke application joki kon jong pi jonga syata sed kata ka national portal lani kata ka machine ka bahe ka bangihap le tang hakaway ka machine kini barakat kini ki issues banyatera parliament balay mental ada pimdon adhar ba pimmon banle adhar pimyo MHIS pimyo kaw rasyon balay ka state ka jongi klam I show yiki items neki marbam kumha kapor manswa lembang karasyon kamday ka state ka paay kini barokot kini ki central schemes Henry Kremdon bakana balay baslem ka ILP ka MDA ka ladeple la ka jong ka duty hakasgi ka bakado jong ka jinglong MP man kana ya kata kaladir palat kapor namar ke parlimen kalakut habiale election ban kre biang tingayu i kita ki jing dawa ki jing don kam ki banang bon ladang hapan nyutang hakmat jongpi kita ki deity upareng uong duty mangi ki kasi ki jentiangi ong ka deity balay klemle Mday bang imun ban penmong ne ban keno yano renga ngatip syai kita ken ki baki MP lada don rengkat lang bat ke sorkar la bania terelang mentan i chairman jongi i ongkum ne ba kawan Nartiang constituency hakapor MP labat ha mansyon ya kasyap hakabom mansyon ya kasyap hauta usibel balay kalilong kumta numar ka NPP hakito kisnem ki baladem kampat la bansay madan une ka candidate balabiang kalong renyeng balabiang ke experience balabiang kata kasamoy trekam hakasan pertai na kata kadaw ke NPP kamshim kerke banong yapi ginong krisyan jong imas ngaw bahalang bansyon ya kasyap jong pi hakadur jong kakon yaladi kakam MP kamday kakam kabadang mentah kabakayeng kajongi kale
Iparajo nga iba kam tibit pag kren jantia kam expat la nang kren daga jantia. Ngaru nga nang ban kren jantia tamba ngam danang gumbanang mai. Ngilapan syai. Ngiyale MP na kayeng jongi van syakri lang. Sipayo ukurim kikon kijongi nginlong kita kibanong penduk mensem yapi kayeng kesem kejongi kebangi long kibadon bok syabapalak bakari khasi jantia bat kerjela Meghalaya kalapan kiu yangi bat kalapan kop burom yangi bangin long kinong yalam om tang samsnem shiphousnem Henry nado shi hajar kendai spa nyau oat shi hajar ngo yapi ko jela ba e shi hajar ngo yapi ki khon khasi kara ki bala ibet ya ka yen jongi ban lam khmat yapi ha ka senshar kadar klem dekut nado shi hajar kendai spa nyau oat lasdang ya kane kakam syakri pajba da ibak pita bam kuai hadwa rublei ibala hikai yang ikikon na do iberit ijing hikai bangin long ki syakri om ki ban syakri ngila IT yapi kum kayeng kasem batlada pi ibet ban pelong MP yang nga kimen kipara ikurim jonga kayeng kesem ke jonga kan syakri yapi haka jinglong MP nakabenta jongfi kipapun kipae kimi ki jongfi la da filek keli uai utau ba petar kisi ong ba petar usaheb uai utah hakapur bapimyo jakasa Meghalaya house kayeng jong iba pida hakaning haklen kalong ko papli haduk kata ipai la hikayeng điều mà sao phàm đi ta cái MP na ai đều lại cắt cho ngạch sen the TPU ji ai thế ham man gao man gitu ko chokurim tai kon puyo de klim chokurim gi kewonar tiang daman ko start ha de penjob hinga sutem de yok ni kerdan gom kan ni pito man bigino yalam kenuksa ya gi witrwan ni kondusi untuk man bigino chabot to man bigino khut gi witran kilo ngalam mongo hitem gurdep with due respect madam don't gi bakla jungaro teng teng station arais man se hap thap sakabom em kapor tim memir do khana ro jai man jaru-jaruat ke politik segam election don ki bong nyau ma so ba sudah pak thap saka bom sudah pak thap saka wa tip metus nem kamu nai nonggi metus nem ke kot do waro tengau expresso ya pi waro ini ki leaders ki wa kinong thabot waro khatne ma jarur plus lagi vitron ki lok dau sia ikam ke blok komiti isau si jor de yoi am percaya ni keti I pen pau isau si jor le yoi klidar itu ulai pakalagi tapi dia sau tu ngata dia mo happy to I wasuk ia ke madam am kam ke minister cabinet minister u e ke chuki chakri ke MP ngato uno penchoi ba itu pon ga minister man the first time yo ida man be go man represent spot parliament MG freezes ko thok ibru la dangi pha e kamparin kum kolong kome spot parliament sim bengi pha e ka kamel jo kam ta jong posta ramani bun nabi kum sauto what is the meaning of MP means member of parliament MLA means member of legislative assembly MDC means member of this council. So big different but different meaning. Kamu cerman dia kalau ma hamkom
ông pai snag MP te ga o kro ektin ban tapi satu ektin ban ni bot ada pakai pa dahum tu kang ban bo che kang sbak dia plak sini kabor ke power yung MP khanai pi boy bolu satu ia jemut internet mem kambo mobile pi lam internet